reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Kigali Real News. Nijoro riteye ubwoba, nijoro za deployment zikomeye, nijoro ririmo impinduka ku mugaragaro ndetse mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse ni muri Nord Kivu. Ni ibintu bikomeje kuba bicanaho imirwano ikomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye, aho ubona ko yahinduye isura mu gihe AFC ikomeje kugenda igaragaza ibintu za udutendo dukomeyeho amaginga ya ihuriro rya FARDC, agace bari bafite ko kuri Poezeho bamaze kukabirukanamo. Ni mu nkunde rero ku rupapuro rw'amakuru nze mbabwira uko situation imeze. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, uratubwira ngo iki? Uraho neza? Ndi kukubaza ni uratubwira ku biki, ku bigendanye n'iki deployment ziri gukorwa? Deployment mbabwiraho ni intambara n'ubundi ikomeje mu gace ka Masisi ndetse mu duce dutandukanye cyane, kuko kari agace karimo imirwano iri hirya no hino mu duce tutanegeranye, ariko ubona ko imirwano imeze nabi cyane rwose bikomeye mu buryo burambuye. Inkuru ni inkuru yo gutega amatwi bitewe n'ibintu bihindagurika hariya buri mwanya, ndetse nkagaruka kuri Sud Kivu naho bivuga ko Minembwe hari uduce twinshi ubona ko M23 natwirwaneho bamaze kwigarura kandi bagikomeje ibitero bya buri munsi. Bagerageza kugabwaho ibitero nabwo ukabona ko hari impinduka zikomeye ku babigabye, ndetse ubona ko hagiye hagwa abayobozi bakomeye cyane ndetse mu ngabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Yes, nibyo rero bakunzi ba Kigali News, ni mu nkundire ni iminota mikeya tuba updating muri iri joro umenye uko situation ihagaze. Mbere nanda ariko reka mbaze mushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe cyitwuma bwa mbere urebe munsi ya video ukande subscribe, like, share, bityo nawe wibera umunyamuryango mugari wajya kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Reka mbanze nkubwire ibintu bikomeje kwibazwa n'abatari bakeya ku gushyingura Lieutenant Colonel Wiringoma. Lieutenant Colonel Wiringoma akaba ari n'umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23, bivugwa ko yishwe mu gitoro gikomeye yagabweho na drone y'aba FARDC. Bivugwa ko ari drone ziri gukoreshwa n'igisirikare cy'Abafaransa aho bafite base militaire hariya Warikare. Bivugwa yuko yapfanye n'abandi bagiye batandukanye, ariko uburyo biri kugaragara ntibibatungure, uburyo yashinguwemo muri biriya bice byo hirya ya Rubaya, urumva yashinguwe mu ishyamba. Abantu bakomeje kwibaza ari benshi. Bwana Bizima, mbere yuko utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'uko situation ihagaze muri iri joro, wowe urabitekerezaho iki biriya bintu? Wenda sinzi nimba wabashije kujya kureba kuri internet urebe bitangazamakuru. Wewe wambwiye ko nta makuru ufite yizewe yimbitse, ntabyo wabonye, kuko ibi ni ibintu bisa naho bigaragaye haceho uyu munsi turi kwa gatanu, urumva ko haceho iminsi yenda kugera muri 2, kuko bivugwa ko yashyinguwe kwa gatatu ntabwo byigeze bigaragara, byagaragaye uyu munsi n'amafoto aragaragara. Yego, ikintu twavugaho wenda iyo nkuru ku buryo umuntu wese abyumva nk'umuntu utekereza neza unareba kure, ntabwo M23 iri ku rwego rwo kuba yakora igikorwa kimeze gityo. Ndetse wibuke neza ko n'umusirikare mutoya uwo ari we wese aho biri ngombwa ntabwo ari umuntu wapfa gushyingurwa muri ubwo buryo afite mu gice akomokamo cyangwa hazi. Gusa ntujya wumva uburyo barwanira imirambo ndetse abandi bakasiga ubuzima bashaka kuyicyura mu Burundi cyangwa Tanzania. Rero ntabwo umuntu ukomeye ku rwego nka ruriya, umutwe ufite imbaraga kuri ruriya rwego, ntabwo bashobora gushyingura umuntu nk'uriya mu ishyamba. Baba batinya kuraswa na drone n'ibindi, ntabwo barorera kujyaho nk'abayobozi, ariko agaherekezwa n'imiryango ye ndetse mu cyubahiro nk'umuntu bikwiye nk'uko bisanzwe mu cyubahiro gihabwa umuntu ushyingurwa. Ntabwo yashyingurwa muri buriya buryo umuntu isi yose izi neza iri kuvuga, itangazamakuru byose ku isi ariwe bigarukaho. Ntabwo M23 yakora ikosa ryo kumushyingura muri buriya buryo. Ariko birashoboka ko kuko abamwe mu bandakavazi banje bo ku ruhande rwa coalition bahanganye, bivugwa ko impamvu bari gukora ino situation ni uburyo ngo igikuba kidacika
mu basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse no kuba wenda batera bamwe ubwoba bari ku mirongo y'imbere bikaba byatuma bitabagendekera neza. Wowe wenda sinzi uko ubitekereza ariko abandakavazi banjye bo muri FARDC barambwira ngo n'ubundi niko byagenze kubera yuko n'ubundi kugeza ubu ihuriro rya AFC M23 ryari ryatangaza ko yanapfuye kandi biravuga ko yapfanye n'abandi basirikare bakomeye gutakaza abo mu nzego z'ubutasi hafi ya bose. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, bivuga ko n'ubundi iri huriro rya AFC risa nkaho ryahishe ibi bikorwa kugira ngo wenda ritaba ryahahamura abakunzi bayo ndetse na bamwe mu bakurikirana, kuko uno mugabo yari intwari mu baturage. Urumva ko abaturage bari bucike ururondogoro. Urumva rero wenda birashoboka ko yaba ariyo mpamvu. Mu mboni zanjye ndabona ko icyo kitagenderwaho cyane kuri 23 kuko uriya muntu urwego ariho n'uburyo yarakomeyemo kuba bamushyingura muri ubwo buryo, urabona ikimenyetso cyaguha ko bishobora kuba atari nabyo ni urugero rw'uko kugeza kuri iyi saha nta muntu wahagarara hariya ku maguru y'abiri uwo ari we wese, yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa igitangazamakuru, ngo gihamye ko uyu mugabo koko yapfuye. Ibaze ba nyir'ubwite babifite mu biganza byabo ntibaratangaza icyo kintu ngo bagihamye bagishyireho umucyo buri wese yumve ko uwo muntu atakiriho. Rero kuhamya ariko umva soriho gatoya, biravugwa ko n'ubundi kandi twaranabibonye n'ubwo itangazo ritamazeho akanya, ihuriro kuri Twitter ya FARDC biravuga ko barangije kumwica. Nese baribeshyeye? FARDC niyo yabivuze ariko ntabwo wariye mu 23. Yes, nkundira rero tujyane kuri X tubwire uko bihagaze mu minota mikeya kugira ngo twapudetinge abakunzi bacu nabo batwandikire muri message batubwire uko situation ihagaze. Yego, reka nse n'uwandikira mu gice cya Sud Kivu mu Minembwe bivuga ko aho bita mu Rushyashya ndetse ni agace kari karimo abasirikare b'Abarundi ndetse kumwe n'Abatanzania n'aba FARDC Bazarendo, bigaragara ko yari defense isa naho yari bugufi bwaho mu buryo babaye nk'abagaba ibitero muri iki gicamunsi, ndetse bivuga ko hano hantu habaye ikintu kimeze nk'isibaniro ku buryo Abarundi bari barimo nk'abari bagize umubare munini wari uri muri ako gace. Bivuga ko benshi batorotse cyane, n'ubu ngubu basa n'ababuze mu buryo bwo kubarura ababa babuze cyangwa bapfuye biri kugorana muri operasiyo yabaye aho hantu, kuko uburyo barashwemo byari ibintu bidasanzwe kandi hagaragaye ko hafashwe abasirikare b'Uburundi ba 12 ndetse bikavuga ko hapfuye 32. Abo byose bibayeho mu buryo bari basa naho babyutse n'ubundi bagaba ibitero muri ibyo bice, ariko M23 na twirwanaho bigasa naho imirwano ihagaze ku buryo nta sasu byongeye kumvikana, ariko mu masaha y'igicamunsi bagasa naho ari surprise bari bakoze mu buryo butunguranye, ku buryo bashakaga ko aha hantu bashobora kuba babatungura bakahatakaza ku ruhande rwa M23 ndetse hakabaho no kuba bahatakariza ubuzima ari benshi, ariko ntabwo byabahiriye kuko bari bafite intasi ziri kure yaho ndetse zabikurikiranye neza uburyo urugamba barupangaga n'uburyo babonaga support ziva mu gice kindi ziza kubasapotinga mu masaha y'isaa 9. Rero byabahaye gukurikirana operasiyo zose ziri gutegurwa ku ruhande rwa FARDC, aribyo byatumye bagwa mu mutego ukomeye cyane wo kuraswa bigeze aho hantu, ndetse ubona ko ku gicamunsi cy'uyu mugoroba rwose turimo mu masaha atambutse gakeya habaye nk'aho habaye inkuru mbi cyane mu buryo butangaje ku ruhande rwa FARDC. Rero aka ni agace ubona ko muri iyi minsi ibitero bari gutera ku ruhande rwa FARDC ntabwo biri kubahira, ndetse n'ibyo bari kugabwaho biri kuba uko uri kubona ko hari ikintu cyo gucika intege cyane, ku buryo ubona ko M23 isa naho igiye gufata umwanzuro usa n'uwo muri Nord Kivu kwa Basinga yerekeza muri biriya bice byose itagenzuraga, ishaka gushyiraho kuko bivuga ko hamaze kugera ibikoresho bihambaye ndetse n'ingabo ziyongera ku zari zihari, kandi uzi ko bari bamaze gusa naho baha imbaraga mu buryo burenze mu gihe gitambutse. Rero biravugwa ko aha hantu
nk'umuntu uhegereye cyane ku makuru ngenda mbona mu bandakava benshi cyane bagenda bambwira ibibera ku misozi itandukanye aho ntabasha kugera, urabona ko M23 twirwanaho muri kariya gace bafite intego yo kuba hari umujyi umwe bakuramo mu gace yaba Baraka cyangwa Uvira kubera situasiyo zihari ndetse n'uburyo bamaze kwiyubaka. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire, ariko mbere ko tugushimira amakuru aturuka ku bandakavazi banjye, biravuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC yamaze kwica koloneli bita Ukwishaka Nouvelle wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. Koloneli Ukwishaka wari uzwi nka Mwene Sikara yari asanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR. Amakuru avuga ko Ukwishaka yiciwe muri teritwari ya Masisi, hakomeje kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo i Kinshasa, ribamo FDLR, akaba yicanwe n'abandi barwanyi ba FDLR batagira umubare. Amanda Kovange yanyohereje amafoto, ariko amafoto murabizi ko tutayabashyiraho bitewe n'uburyo ki biba bitagaragara neza, YouTube muziki bihanira. Ari nayo mpamvu turi kwiga, nategereje ko munsaba gufungura group WhatsApp kugira ngo mujye mumenya ibyihishwe, nubwo nabyo bitoroshye ariko umuntu yajya abibacishirizaho. Uyu umugabo biravugwa yuko bikomeje kuba bibi cyane, ndetse Sahi y'Induhungirehe yahishuye umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kwambura abanyekongo b'abatutsi ubwenegihugu. Ibi ngibi ni updates ugomba guhita umenyera hano. Ibi ngibi n'ubundi uyu ni Minisita w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite umugambi wo kwambura ubwenegihugu abanyekongo b'abatutsi bitwaje ururimi. Ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, aho yabwiye abanyekongo baba muri Canada ko mu gihugu cyabo nta rurimi rw'ikinyarwanda ruhavugirwa, ahubwo ko rwitwa igihutu. Ibyumvikanisha ko ruvugwa n'abanyekongo b'abahutu. Bwana Bizima, iyi nkuru turayikomeza turebe uko byifashe mu nkuru zacu gitaha. Turabwiye n'ukuntu Muyaya yatanze imbwirwaruhame ziteye ubwoba, ndetse tunababwire uburyo ki ingabo za leta ya Kongo zatsindiwe hafi ya Rubaya zigatwika inzu z'abaturage. Utu ni udushya twagiye tuba, ariko turi bucukumbure neza. Ntabwo nari namenya ibyo abandakavazi banjye bari bunkubite, ariko nawe twongere tuze guhura ku munsi w'ejo utubwira uko situation imeze. Reka ngushimire, mwifuriza kugira ijoro ryiza Bwana Bizima. Ego namwe bakunzi bakadasohoka, reka tubifurize kugubwa neza, tubifuriza kugira ijoro ryiza, kwihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.